Kamari bos, ayo laporan di dia teh. Di mana kena Cil? Ayo gelo coba berarti di dia teh. Balik. Asli euy. Bersakan cenah. Kulit tang tuh ya. Yang ayo coba. Jang. Ayo. Ya cenah di teh nu gelo di dia. Ya di palih ditu. Lu bener Jang? Ya. Palih mana? Di ditu. Ah, teang A euy. Ya, jangan. Ya, nuhun Jang ya. Ya. Anggur merah, minantu nganggur mito marah-marah. Ay, belum seberapa. Mana ya lauknya dah? Wah, Cil. Dan kuliahnya Cil. Itu suka nu di kopeah ini. Tuh rawi. Rawi anjing. Hah? Rawi. Oh, benar ya. Hai. Makanya samperkeun anjing, samperkeun. Anggur merah. Kasihan itu bener. Anggur mito marah-marah. Iya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Kemana Pak? Ayo, di yuk. Sekarang para rumput siapa Pak? Di song. Itulah tulah sedih Ayo. gubernur. Calik. Di. Ayo, moal. Ngajak ngobrol, ayo. Ngobrol di dia. Rencang samu aing mah. Di dia ngobrol. Lah ya nol. Pak, calik di dia. Ngobrol, calik di dia, calik. Sok sing tenang. Calik di dia. Sok calik ngobrol. Ayo di dia, ajak ngobrol. Kada. Di dia bah. Jadi dia. Ih, mana naon nih mah. Tenang Pak, sing tenang. Sok, mah tenang. Sok di dia ngobrol. Ngajak ngobrol. Aman jeung mah. Ngajak ngobrol. Mung aing soak ah. Bapak nuju naon di dia teh? Hah? Calik dia tos. Nuju naon? Calik mah. Calik di dia, calik. Aduh, gede tanagana sih. Calik. Mual. Ya. Bade eut ya. Sok atuakan. Yuk kami kasih sikeun ya. Rokona bere. Sok nyesap ah. Bade ngesep. Karokok. Ya. Ya, ngerokok lah. Ayo, pangiringnya ke rumah sakit jiwa nya. Ayo bakar musik jawa. Ngiring yuk. Urusan. Sangkana aing nu gelo. Aing mah keur nyaya dia kegandangan rencang ya ke dahar. Sore ayeuna. Bapak damang Bapak. Si anjing pung udah aing tilu gelo. Aing keur nyaya ke rencang yang dahar si sore. Baba mas ya.